Abazali kwiphondo laseMpumalanga bavale izikolo ezibalelwa ku-71 ngelithi boyikisela ubomi babo kunye nobabantwana babo. Bathi amanani looTitshala kunye nabafundi abosulelekayo akhula mihla le. Abantwana bona kuthiwa bayakhona ukuthi basheshe balulame mabethola iCorona, kodwa manje esikusaba kakhulu ukuthi bazobuya phela abantwana beze kuthina emakhaya, thina sesibadala. Bafake thina leCorona, thina sinezinye izifo zethu. Abafundi bakhathazekile nanjengoko besithi oku kungaphembelela ekubeni bangadluleli kumabanga alandelayo. Usiyabonga Nonyana ngumfundi ka-grade 7 uthi baxhalabile ngekamva labo. Sebebaphinza futhi nyalo basivalisile futhi and thina asifili kahle ngoba sifuna kubuyela esikoleni. Batali if bona batshile abantu ababo ukuthi bangayi esikoleni, thina batali abavuma ukuthi siye esikoleni esikoleni siyokufunda laba abangafuni abantu ababo batohlala emakhaya. Sebelezemfundo lithi lenze isiqinisekiso sokuba zonke izikolo zizifumane izixhobo zokuzikhusela kulo bhubhane. Abantwana sibabeka ukuthi babe distance to one another nga 1.5 meter. Siphinde senze sure ukuthi sithumela ama-sanitizers ey'nkoleni, sithumela iy'nsipha, senza sure ukuthi amanzi abakhona in all our schools. Kusenjalo inkampani yabucala ibinze ngeeliters ezibulala-ntsolongwane ezibalelwa ku-12,000 kwizikolo zasemaphandleni ezibalelwa ku-93.